Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Jenny anak ko, sa di naman ti papanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga, dumawat ka mo, titi kwarta kadakwada. Isuda lang ti saan ko pa yan nadawatan nanang. No adda itad da kwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak, amumot ti kasasaad ni Ninong mo Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan Ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny anak ko, saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo, man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akasta ti langayo. Jak magustuhan ti kasjaya panagsasaot ti anak mo, Mila anak ko. Ay, kanayon kumot abagbagaan tatang, di mo't dumngeg di anak ko. Nairuam tumot nga main. Alabayan nyo, tatang. Kasaritak to dagiti ninang kandinong na. Rumbang laeng. Sana nasaya at kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang. Tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na Mila anak ko. Anya ti kayo tiyo asidaan. Adobo, wenno, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't kan ka. Ada samot na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samot ti regalo. Ay, unhag pa iso. Adamot binungon ko a regalo aparakin ka, sakpay ti kunam. Inagas ko kumay ti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay nawaw. Anya nga ti regalo yung kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuam na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaay. Ay nawaw. Anya nga ti linaon day ta paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuam tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Staff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga staff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yung kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, ada pa imot na bati asa nga gasot iti walit ko. Iso lang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naala ti tangdan ko. Uray di kay latan bang tad, Ninong. Mapanak latan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titad na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan ba't ngamin ang baknang to'y ninong mo? Dayta ka ti parikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo.
Merry Christmas, Ninang Lily. Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay, Ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y, badumad. Kat awatam lata Saan kami matngamin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak, Ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay, wow. Agyaman aklao na iti da ito'y akwartahan, Ninang Lily. Magatang kumatlaangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panang kitam kanyak, Mama. Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili. Nagmadik ti rumrumwar iting hiwat na. Uray siyak. Jakmat magustuhan ti kas dyan nga ibagbaga na, Mama. Nairuam nga main, nakasta. Kwarta laeng, tiyaw awat mo kinkwana. Wan nga rod, Mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga agyaman, dati mayawat kankwana. Saan? Tagpili mo. Di kay madanagan, Mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kankwana. Tapno saan nga agruam. Nasaysayat pa'y no kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kastamatan, ti kapanunutan na. Ada kamot kaya man, Jenny, apo ka. Sa dino ti ayan ni Nanang, Lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makankwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lily kanyak, Lolo. Ay nawaw, kwarta man ay. Amom ka di, Lolo. Nilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tedda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Amom ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay-pay lang nga isutin nala ni Nanang aninong ko, Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata modelaw. Saan mata kwarta ti basihan? Ay, Pare Carlos, Merry Christmas! Kastamot kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na, awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan, kumare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, yung di namat kayat ti regalo kan ko ana. Anya? Meron ng tumot piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da dyan nga ubing. Awan ti manaknakam na, pare. Adya nga ta nakapaper bag nganyawin mo mina anak ko. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Ijay anak na itibunyag tatang. Ay, naamom lang tinsawang ti anak mo itay, Mila. Ay, Amukon atatang. Di namanen maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa'y nga ro dagiti ninang kaninong na itay simang pag. Ay, huwan nga ro tatang. Jak,
Ammo no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Huwag nga raw. Saan ka ba takas tayo day? Bayan nyo tatang. Bagbaga aktuin ton sumangpet. Sana nasaya tikas dyan nga ugali na. Iso lang nga rodan ta na regalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong nanukasta. Ay masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan niyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. Ay nawaw. Masapol ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wen tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak lang, nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong kaninang mo no kasta kalaeng. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko, nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka diti nangyawid iti dayto ya paper bag, nanang? Wen, regalo man ni ninong mo a Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nga bali nakasta, Jenny? Pagyamanam kit dia, tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itidnagen ka. No kastamat lang a regalo, uray saanen, nanang. Ay nawaw, aglablabas kan at talaga. Wag kumangay day tananang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na nukasta ka lang. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila anak kao. Ay, awan nga rod tatang uray saan tayo pa nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado saan nga umanukot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin? Saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maawat na arigalaw. Pundo day ta tatang. Dakes pa yun ti rumrumwar iti ngiwat na no dagtuma. Anya lang ang di panunutan dagiti tao no kasta ti ipakpakita na. Day ta nga ron ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutan da saan ko man lang mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapol mo, kumare. Ada ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyugan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare Nadismaya iti naisawang na iti Paskwa. Uwan nga ron, mare. Di na moten ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramida. Anya timbay imbaga ni milakin ka, Lili anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasaya at nukasta.
Nakadlaw matgayam, mama. Saan nga binanasaya at tikasjay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di naam mo ti mga presyar, mama. Nairuam a kwarta at ititadmikan ko ana, tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, no kasta ti aramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, ta saan na nasaya at kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag anak ko. Sabon, tuwalya, kan bado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaan ba? Kani Carlos, nakagatang kaday iti regalo na. Bagmat ti regalo na, mama. Gusto mo giday, no agpapada kayo gamit ti regalo yaw. Tapno awan ti magunana. Pudno na unay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawala ang siguro. No awan taw ti maawat na kwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya nga'y tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadaak nga rudan. Ibagam to kaninanang mong agdardarasak. Sakto maki-istorya kan kwa na no day off ko. Wan, Ninang! Maninsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Ay, wana, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo, naawat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na, tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo dakin kwa na. Tani, agruwaman. Maring makaamiris mo tayo ti apukaw. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar dagiti simple a regalo, amaw awat na lukasta. Pudno day tatang. Nasakit tirik nana. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapasturun mat, Nanang. Ay nawaw. Apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mata regalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas. Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay ba? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat na ka-envelope, Ay nawaw. No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo kan ka. Katpudno mat. Chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattao a kasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang. Kamalikot. Amo man ako, simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, nawaw! Simple
simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kiddi, tanalagip dati mangted kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Taman jay katuray. Ay, makita manday tabubot. Nabartag ka manan. Manunga aldawan nga arak ti sangsangwam. Las nga roda ni tatawan bakit? Ay, awan lat amok bubot. Sika pa'y laang. Among nga din na New Year's resolution ko bakit? Drawing to mananday ta ang New Year's resolution mo. Di mo sure bakit? Ay, nawaw. Maturog kakit din. Sana kung kumpurmiti ipagbagam dita, tamok asan tumatlang nga matungpal da kita. Sana pa ng barsak bakit? Imayak, sa mga laki ti pulutan may. Ada pa ano buwan na bati ti Pasko, asan ka na? Ala, ipapulutan mo amin na nagyantiref. Agtugaw ka pa ya, Maray. Agyaman ak Marisabel. Ala, adan sa mo ti saan nyo nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga aramidan day dya abubot. E di Paskwa, arak ti sinangsango na. Aging gaita, arak lata. Ay, wine. Nasalaw ko iti dalan di tay, Maray. Nabartag si ka. Tijak kayat, ipapulutan na mat amin ang anagyan ti ref mi, Maray. Ay, nawaw. Nalabas mo tanti kasta, Mare. Ay, talaga, Mare. Iso ka na yun, anapudot ti ulok, takasta ti asawa. Ay, Mare. Malagip ko tinaistoryam kanyak, New Year's resolution nila kay Mau. Saan ka, day? Nag-promise kin ka. Asaanan nga agbartag, Mare. Ay na, 5 atawanan, akasta ti bagbaga na, Mare. Ngam drawing laang, tadi namat nga rod aramidan. Nele, anak ko. Anya dyan nadamag ka, nagapa kayo ka no kun lakay mo. Wen anana, pinagsasawak manan. Na, apay manan anak ko. Di matan maumumang agbartak nanang. Nagbaro atawanan ngam agap, apa kayo manan. Wen tadi namat denggan ti sa una nang. Aging ga iti inomlat ta ti aramidan da. Urayan na siguro abakrang na ti ag-surrender nanang. Ay nawaw, si kaki idimot anak ko. Ay, si kanto mo laang at nakakaasin no agsakit nila kay mo. Ay, awan ti kwartami nanang. Numan agsakit day jay abubot, gapo iti kaiinom na, awan ti pagpa-ospital me. Makaamumatan amang itaray iti bagina iti ospital. Ay nawaw. Ay, una yun ti kasta, Nelly anak ko.
Usan di pulutan ta pare daw. Napanak mangala sa dapin na bati tiripmay. Namartekan pare bubot. Sa mesa. Makaungat ni Marinele no irwar mo amin na nagyan tirpiyaw. Sanak pa na bartag pare. Agidda kakidda maturok da pare. Sika akit di mo pare. Kabalak pa mad. Kabalak pa iti tambaldar pare. Tama. Makita. Ang mga numadonor taulong pare. Makabasulak pa ikitin. Dalag mo na yan pare. Dumaka pare. Narikat yung aksidente. Di bali ata. Akali di mo tita pare. Last nga inom ta na ito. Yan itatawag. Sabali mo na ito New Year. Sakto ti guraan ni Marinele. No ipilit mo ti kayat mo. Pare bobot. Umay ka pa'y manchain, anak ko. Tulungan nak pa'y man ditoy. Ni tatangay, sa dino ti ayan na. Di maten matatao dito'y balay, nanang. Ay, jak mo, anak ko. Ada siguro manan iti ayan ti kumpari na, ah. Amang ano na bartek tumanan nga agawid, nanang. Ay, kat sigurado day ta, anak ko. Ha? Nanang, ni tatang ti sumungad. Ah, hunyag paiso. Ala, kapit-pitak mat nanang. Kan kitaan nyo ti rupa na, ah. Ay na, sa di naman ang tinagturugan na, idi rabi. Anda naman bakit? Ikaw nakitinda naman. Ano tarupam si kabubot? Labay. Ano ka rugit, iti rupak wakit. Ha? Dayta, gapo itinalabas apa naging inom mo, di mo pa yan ammo no apay anasugat tarupam. Awan na ito'y bakit. Anya nga awan, kadno ka dardara tarupam. Ag New Year ka, kasta tarupam, bubot? Na ito'y matarupa, ti inayat mo bakit. Diyan amukan ka, bubot! Anay ko. Nasaya at matanariin kan. Ay, nasan ni tirupak bakit? Apay, di mo malagip no anya tinapasamak kan ka idirabi ah? Agsarming ka. Ha? Ay, nawaw. Anyat, inaramid mo itirupak kung bakit? Apay, kastuyan. Ay, sana siya ti pabasulam. Ingagaram siguro. Tapno sana ka mapanitayan ti kumparik. Tasyak pa'y ti pabasulam? Kat no nagawid ka, kasta ti langam. Kasano nga rin at sumango ka na iti tao no kastilang. Parikot mo daytan ah. Dayta ti ganaabam iti kinasulpeng mo nga asawa. Ala, agbartag ka pa'y. Ibirok mo ti paka-aksidentjam. Nalabas kamot, bakit? Tapno ibagakan ka. Dandanisaan kan amay lasin, bubot. Hindi pare edo ti sumungad nili, bakit? Si kaman pa ti sumango ken kwa na? Tapay asyak. Ay, bobot. Handa ka kani, pare. Rumwar ka, takasaritam ti kumparem. Ibagam nga na napanak, bakit? Na, ay mga matan ti kumparem. Sigurado ang katawan anak ti kumparek na makita na tilangak. Anya ko matipagbainam ngay lakay. Be proud. Dayta ti resulta ti nalabas a panagin inom mo. Masakit lang arudan ti rupak. Kasta pa lang ti ibagam. Awanan, bubot. Uray maagasan dagita sugat. Ay, oo, pare, bobot. Pare. Ay, sumr ka lang, pare Edo. Abda ti kumparem ditoy. Ay namo, hindi ka mat makaawat, bakit? Ay nawaw, nanano ka pare bobot. Nganisan ka pa na may lasin pare. Hindi na man kita nakasta pare Edo. Agasan man na ita sugat itirupam.
Nangalam nga iti deta. Diyak nga rodam mo, pare. Mga naman no, naidara mo ng kaditadalan. Ka, awan malagip ko, pare. Basta nakariingak lang nga, nasaniit ti rupak. Ay, awanan tingwa po akong pare. Ano kasta, pare? Ay, pangasin, pare. Di mo si istoryan iti daduma, ano niya tinakita, ma? Ay, huwag, pare. Sana mapasamak na ka. Ano ti plano? Di saan ka naroon Warrington, New Year? Saan, pare? Katawan, taktukit, di nagitidat tao, makita dati kastoy alanga. Ay, Marinelli, jak mo tin makikita nila kayo mo. Wen ata saanan arum-rumwar, mare. Nanana, itaman pa'y Mare. Saanan nga agbarbartag, Mare? Wen ata nasugat ti rupa na, mare. Nasugat? Nagawid adara-dara ti rupa na. Tsaka mo nung naidara mo dum di tadalan, kapo iti sobra bartag na. Babit lang ipakita ka ti picture na. Aday tamare, kita Ay nawaw. Ala, nalabas ti kasta na pasama kiti rupa na, Mare. Ay na, sumot lagaya masaanan na rumrumar. Ay nasayat mo't laeng. Tapno sardengan na ti kaiinom na, mare. Ay, ure asino mo't Mare. Nakababain nga tati kasta. No, kayat yaw. Ijay balay latan nga ag New Year tayaw, Nelly anak ko. Mabalin mo't nanang. Nala, ibagam to iti asawa mo ay. Di yun naman nga agpakita day jay abubot kada kayo nanang. Ay dawaw. Apay mag. Di na kayat ti rumwar. Na, apay ka na. Ada ka di rik-rik na injay asawa mo. Mabain takas jay mo tinapasamak iti rupa na. Apay, at napasama kaya anak ko. Aday ta nanang, kitain nyo. Nan. Ay dawaw. Haha, asaws. Naibdara mo dum sa amay anak ko. Apay ngay akas ta tirupa na dita picture na. Day ta tiganaban ti sulpang nanang. Anya nga ron ti plano, bubot. Saan ka maki-New Year? Saan pa yun, Nelly? Bakit? Ay, no. Ado ti arak jay. Hindi, bakit may... Katpudumat. Uray agbartag ka, ano kayat mo? Saan yun? Agin ka pa'y laang dita. Amok mo't laang akayat mo. Amom, noon niya New Year's resolution ko, bakit? Awan na't amokon, bubot. Di mon tumanan aramidan dayta. New Year's resolution tarupam. Sa bali itan, bakit? Drawing to dayta, kunak manan. Asino nga iti kaduan ni bubot ijay balayaw, Nelly anak. Pinilit mo kumaatap no imay. Di ba di adat-datayon tulaang mo't Talaga adi na kayat ti umay nanang. Kasano nga raw ma-enjoy natin New Year na no kasta. Awanan na. Kasinobraan na mati inom na, idi na palabas a Pasko. Extended pa iti Christmas na nanang. Nalala, bareng pag nakman na daytaan na pasamak kenkwan na. Kastamat lang ti kunak nanang. Idi pa'y ngamin a New Year's resolution na, ti saanan nga agbartag. Ngam di namat mararamid. Anya ngay ita. Ay, inuray na pa'y laang magtakasta tinapasamak kenkwan na. Rupa pa'y mga raw. No saan nasugat ti rupa na, ay awan nanang. Sigurado nga isunto man ang ti number 1 nga agkaywara di ta kalsada. Happy New Year, pare Bobot. Kastamat ka, pare Idong. Kamusta ka magtan, pare? Nasayat mo't, pare? Imayak. Tanadamag ko saan kagaya manapan itayan na katungangam. Saan nga ron, pare? Nakababayin ka rin iti katugangak. No, makita dati kastya napasama iti rupak. Adda, madismayada kanyak.
Sabran to mat ngamin ti panagin inom mo pare. Huwag nga rod pare. Bay tati bindot ko. Aday nala kapag sangon ta. Bay sabuti lang narigat no mabartag tamanan. Ang mga nusan lang na tirupam ti masugat pare. Marinelli, nakita ka na pa ni Pare Edo iti ayan nyo di kalmana. When Marisabel, nag-text ni Bubot kanya. Saan dan samot na nag-shot, Mare? Ay, nag-shot da, Mari. Ngambasit laeng. Ay, nasaya at ano, saan daan nagbartag nagpaiso, Mare? Nagbutang siguro nila kay ko Isu kinontrol na matan, Mare. Nasaya at kit di, Mare. Taambo na ti agbutang. Italaeng tarupa na mismo tinasugat, Mare. May daramudong pa iti maminsan. Ang mga nujakton malasin. Anda ka di pa face mask mo dito. Bakit? Anom ti face mask, Bobot? Usarak mapanak man nagsibog. Anya? Agsibog ka lang nga masapol nga ag-face mask ka? Nakababay nanda masabat ko dito dalang. Adda ti face mask iti drawer lakay. Ialanak man nga ron bakit? No di mangag ka kumakanyak ide, di saan kumaan na pasamak ken katikasta. Saan nga rin? Last day jaya na panaginom ko. Arami na ko, nanya ti New Year's resolution ko. Nay, Pare Bubot, kung naklaki din wa sino tinaka-face mask sa masabat ko iti dalan, sika mo gayam. Happy New Year, Marisabel. Ay, Happy New Year mo at ken ka, pare. Na, kumusta mo tong tarupam nasugat nga ay? Ininot mo tan nga gimimbag, Mare. Ay, nasaya mo nga rod, ano kasta, pare? Ay, no, dimngag ka kumakan ni Marinelli. Saan siguro ang mapasamak ti kasta, pare? Huwag nga rod, Mare. Naita ti kamalik. Nagbali na kasulpang nga asawa. Alak, tinapatag, naka-amiris ka, pare. Iso na laeng ta, ne, inuray mo mga kasta ti mapasamak iti rupam. Imawag ni Manong Cesar iti cellphone mo itay lakay. Ay kat sinong batam ko man bakit? Katun mat, Anyang itimbaga na. anya kumapay ngay. Agshot kayo kanumanan Dahil talaan, timbaga na. Wen. Saan? Arami ina kong New Year's resolution ko bakit? Kaya saan akong nagsulsulpang? Ay kat nasayat ano kas talakay. Saan mat adakas ti uminom kat. Basta saan akanayon, kan amom ti agkontrol lakay. Uwin bakit? Agyaman na karagita, pamagbagam kanyak. Ay, nawaw! Di ka agsulsulpeng, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam.
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dapay mat nabatya suman ken salan iti ref budang bakit. Anya kumaita, no ada tinabate si Karanday. Di mo ikan ni Kumarim Silvia. Sayang dagita amakan lumabangles laeng. Ay saanan? Iti anya kumaaga po nga ikakpay day ta tao. Nalipatam sa mo iti naramid day ta Silvia iti napalabas alawas sakbay abaro atawan. Aging kakadita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakapinabunudan iti igad? Sino nga iti saan ngagsakit tinakam na no kastalaang mutlakay? Di malas siguro Tandi mo mat inikkan ni Tinyog iti Pasko. Ay impalawag kumaking na. Anaka-reserve dagiti nyog anakita na iti paraangan tayaw lakay. Nagsimple lang ti sanyo anag kinaawatan. Maala day ta iti nasayata saritaan. Para igad kanyog lang. Randi lakay, amukon. Tanya budang bakit. Amukon ni asino ti ikak iti suman ken salad. Tapno sana masayang. Kunak tumot nga ikam da Mari Silvia. Ay, sana ni Mari Silvia ti ikak. Ha? O sino nga ron? Ni Jenny. Jenny? O sino nga Jenny? Tingay gimatang iti balay da manang Agnes. Nakita kat si mangput itay. Anya? Why? Makipagaya maklangan kinkwana lakay. Ang mga numasaktan ni Kumarim Silvia. Ay, saan kami nga kumari ti dayja Silvia lakay. No siya klaang, baro atawain, baro agayam. Diyak kaya ti gayam akas iti day taas Silvia. Tao po. Ano di masapol mo, manang? Si kati baro akaaruba may, saan ka day? Uwan. Jenny tinagan ko, manang. Oy, nice meeting you, Jenny. Ayun gayam. Adangay ngamin tinabati asuman ken salad idi New Year. Sobra ngamin ti inluto me. Isuan na panunot ko ti umay mangtudkin ka. Ay nawaw. Agyaman naklaunay, manang. Manang budang ko namlatan ading ko. Agyaman manang budang. Nasingpat kayo matgayam dito'y lugar yung manang. Kawan mo nga may nading ko. Saan ka ma-out of place no kwa dito ayam may. Ay, sumrag ka pa'y manang. Iti unang ti pagistoryaan ta, tapno makatugaw ka matlaan. Ananwan nyo ti makmakan nga insupot yu, tatang? Itin ba o kan ni Kumarim Budang Silvia, anak? Ay nawaw. Saan kun ako mari dayjay, tatang? Anya? Diyak kaya ti kumari nga imot. Saan na saya at tikasta, anak ka? Baro atawanan. Agpinakawan kay kumani si Kumarim. Ay na, tatang. Nakaimimot dayjay amari budang. Duaan nyo glaang ti daw-dawatak idi Paskwa, ngam di nakit din ikan. Kas jay ayamat ti gayam. Nakabalis ka maten ken kuana. Tadi mo mat pinabuludan iti igad iti New Year. Uray nakabalasak, jakon kayat ti makigayam ken kuana, tatang. Isu atamakmakan nga insupot yo, itad tayo laangan kanina na Rosita. Happy New Year, Nana Rosita! Ay, Happy New Year making ka, Silvia nakong. Para kada kayo, Nana. Anya ngay dayta nakong. Ay, kita to, Nana. Ay nawaw. Nagadown. Inikam kumama ni Kumarim abudang Ay, saan kun ako mari dayjay, Nana? Nay,
Apa yan? Ada inaramid na kanyak ajak nagustuhan nana. Di yun sa ludsudan no anya. Ha? Sige nana, agpakada akon. Adupay tiin nawak ni Jabalay. Mabit lang nakam. Ikan ka mo iti pruta sa nagapo iti probinsya. Ay, saan nana? Maduday jay. Di mo ka bailan nga ibusan. Sayang laang numadadaan. Ay, Ruraw, daman sa ludsudan. Anya ti sana nagkinaawatan da Silvia kan kumari na abudang. Niyog kan igad lang, Rosita. Ay nawaw, ha? Nyog kan igad. Kastoy nga main. E di Paskwa. Limawat ni Silvia nga anak ko itinyog da budang. Ang kaputan nakareserve amin. Saan ang nakadawat ti anak ko? Idi 31, imay mat ni budang di tibalay ta, bumulod ka no iti igad. Ang saan na pinabuludan ni Silvia. Anya? Laita, tinangrugyan ti apadang agkumaray. Ay, sumulagayam Amupay ka na kitang agayam. Narigat ti agbaro atawan. Nga dati gura iti puso tayaw. Apay manen budang bakit? Nasalaw ko pa ilaang mo, iti Silvia di tadalan lakay. Anya nga ron ti marami dam kat dalan nga ron. Adamo ti sabali adalan. No apay pa ilaang mo't adita tinagdalanan na Sikakit di mo't bakit? Saan mo mo't ako katadalan? Ay nalakay. Siguro, agsipsipot da dyan. Kasano mo't may bagam ti kasta bakit? Uray saan na nga ibaga, madlaw mo. Man ano nga main nagpinakawan kayon. Tagpada kayo mo't nga dabindot na. Saan? Itian niya pa'y kumaga pa? Sana bale, tada ni Jenny abaro nga gayam ko. Sino ti kadlo ama makichinda, Silvia? Nakasarita ko ni Nana Rosita, tatang. Di budang ay. Saan ka di anay bagak kada kayo, asaan kami nga gayam iti dayjay abudang, tatang. Friendship over kami, idi pa'y December. Sakbay ang nagbarutawan. Para igad kanyog lang anak ka. Saan alaang dayjay, tatang? Nagsimplian aba pagapaan nyo kidain. Idi siyak ti dimawat itinyog. Di nakinikan ta nakareserve ka no amin. Uray adumat ti nakita kiti paraangan da. Idi siyak ti saan ang nagpabulod iti igan. Sakitan namatan. Ay, na-misinterpret ko lang titong kalmaysa. Iso akasta. Ay, saan tayo napagsaritaan ti maipapan iti dayta ba nagtatang? Agpakada akon, ta sigurado nga agurura yan ni Nana Rosita Jabalayda. Ada ako, Nana Rosita. Paumayan, Silvia. Mangala kayo iti ko bagyo, Nana. Tapnusan nga isupay ang magatang. Nadamo itiin sa ganak kay. Nasayat mat nga rod no kasta, Nana. Ni kumaring budang. Saan ka day nga agpalingki ita? Jaklaan mo, Nana. Ay nawaw, apayadi mo amaw. Kano ka na yun na kayo mo di agkuy-kuyaw nga agpalingki iday. Saan itan, Nana? Ay, noon yaman day ta, saan nyo ang nagkinawatan? Agpinakawan kayo kuman, tanay, baro at awinan. Ay, saan nakaskarina, Nana? Nasakit tinakam ko kinkwana, aging gaita. Ay, saus. Palpalagipan ka, Silvia, nakaw.
naragsak ti biyag no awan ti gura iti kaunggam. Nasabat ko da na Rosita ken kumari ma Silvia ni tadana ni tayo bakit? Anya kumaita? Schedule yung agpalengke ita, saan ka de? May, Simurot ka kuman ka nakwada tapno ada kaduam ken tapno tipid tiplete. saan nakasapulan? Kabaulak mo't. Ay nawaw. O ano saan? Ni Jenny lang ang ti kasarita kinton madamdama. Iso ti kaduam ngagpalengke, kasta ka de. Ay anya kumapay nga ilakay. Naragragsak matlaeng no pinakawan kayo ken kumarim Silvia. Saan mo tama ba naliklikan nyo titunggal may sa aging gatong palbiag? Ay nalakay. Nasaysaya at nuliklikan mi titunggal maysa. Tapno awano na ti parikot. May sa sityo ti ayan tayo bakit? At dalat tagundaway ngagsabat kayo di tadalan. Jenny, awan ka di ti aramidom ita? Awan ba't manang budang? Apay ka di? No, okay lang ken ka. Mapanta ko maagpalingke. Ay, un amanang. Naibus pat laangan ti abastok. Ay na. Agsagana ka nga rudan. Taaggidantan inton madamdama ading ko. Anya nga oras manang? Alas 12 nga grubot ta. Agdigo sakla ang B8. O sige, dagasan naktulangan dito'y balay manang. Nebudang sa may di nakatader iti igid, Silvia. Isu at talaga na Rosita. Sigam. Tamno makapagsarita kayo nakaw. Ay, saan nana? Ay, nawaw. Ay, saus. Saan kumakastaan nakaw? Adaman ti nagkurangan ti tunggal may siya. Mawatan niyo kuma. Akin, agpinakawan kayo. Adda nga ruden baro agayem na, nana. Iti anya ko maaga po nga ipilit ko pay lang ti bagikan ko na. Nagbaro atawin lang. Adda lang saan miya nagkinawatan. Adamot ton baro agayem na. Umapal ka karay. Ay saan, nana? Anya ko mati apalak nga. Agawaan takit din tagpalingki, nana. Sige. Tamno makigiddan ta kadakwa dahin ton madamdama. Aglugan tayaw iti jay. No kayat yo, da kayon ti makigiddan ka nakwada, nana. No siya, ag-tricycle laklatan. Anya? Asino di babae alimabas iti sangwanan taytay manang budang? Babae? Ngay kinusilapam manang. Dajay ka day. Ex-kumarik dajay. Ha? Silvia tinagan na. Nasingay dagayom ko iday. Angam, sana nita. Apay matan asaanan ita manang. Ay, gaputa dyak kaya ti ugali na. Among ka day, di Paskwa. Anya tinapasamak iti Pasko manang. May ije balay. Ta dumawat ka no itinyaw. Angam, saan ko na ito ti daw-dawatan na. Gaputa, naka-reserve kat nga road. Idi kwan, tinakmutin pinabuludan iti igad, idi New Year. Ay nawaw, nagrabaw matgayang tinagapaan niyo manang. Talaga, remwar ti pudno nga ugali na dayta, Silvia. Ada ka din ni manang budang, manong Randy? Anda na pananda, Jenny, ading ko. Anda ka di ibagam ken kwa na. Salud-sudet ko mano, kayat na ti makitangdan manong. O mga nuinton malumpay nga agawin day jay. Agsubli aktulat taninton malam, manong. Ayun gayam, adaman kayat ko asalud-suden ken ka, manong. Anda na ita. Adda nga minti na sa laumi ija palengke di kalman. Kat kinusilapan ni manang budang. No sanak nga agbidot. Silvia ka no tinagan na. Ni Mari Silvia. Nasingid agayim na tayo ading ko.
Ang gapo lang itinyog ken igad. Nadadaal tinasaya talin ng ganda. No kasta. Husto gayam tinaibaga kanyak ni Manang Budang. Makakatawa ak nga ron ka na kita nga gayam. Simple lang nga banag tinagapanda. Ang di namat kaya tasulparan. At dan tulat ta siguro, Manong. Makaamiris dan tulat ta. Ason samot ni Silvia ti dimano ni ti parangan tayo bunang bakit. Bayam di ta, tasapulan naman. Nawaw, igarot mo latan ti poste. Tapno sana makadayo. Sigurado nakabulos lang na ita. Ay, bayam tasapulan naman. Aso na nga ron. Pakawanan nyo nga minan ti tunggal maysa. Tapno awanan ti parikot. Ay, di mo pakibiyangan day ta nga asaw. Inton kwan, panunutin na kiide, apagin interesan ta. Tapno sana makadayo. Abangan no da makakita di takat itarayda di awanan. Oh, santa na parikot day talakay. Alakit din. Ipagod mo pa lang di tapuste. Di mo ipalubos agura ti agari di tapuso bakit. Awan mo't ti asok iti nakaipagudan na, Tatang. Damat inirabi ay. Sigurado kayo, Tatang? Kano pinakan ko pa inirabi ay. Sa dino ngay katatiayan na. Ang mga nakabulaos. Nakalukat mat garam nga mintig ay. Sa dino pa yun nga iti pangsapsapulak iti day nga aso. Padasam ti agsaludsod ka na iti karuba anak ka. Ang mga adalang nita. Ay nawaw, adamat gaya man aso Manang Budang. Ay na, saan ko nga aso day ta, Jenny ading kong. Ay, kunaklakit din no aso Manang. Aso ni Silvia day ta, ading ko. No kasta, napan ni Manang Silvia, iti ayan niyo? Ay, saan? Nalabay, nakabulos ti aso da. Isuan nakadanon iti parangan me. Kanayon nga min kahit nga itugtugot ni Mari Silvia, no day tayo umay dito'y balay iday. Amo na tinagturungan na, Manang. Ha? Amangan no day tamatan nga aso ti mangisubli, tinasaya at alangan yung agkumari, Manang. Amangan no isun ti mangurno, as iti relasyon yung agayam. Farida! Sa dino ti ayan mo? Nay, sika mo gayam, Mari Silvia. Ay, sapsapulak nga ron ti asok, Mari. Hindi minapuutan na rin mo, idirabi eh. Ay, nakitam tay asaw, naigalot iti pustay, Maray. Ay, nawaw. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ay, naimbaga, ta dito'y mula ang balay, tinagturungan na. Kanayon mo nga men, nga itugtugot dito, inukasta nga umay ka maki-istorya idi, Maray. Ay, agyaman naklaunay, Mari. Ayawan anyaman na, Maray. Ay agtugaw ka pa ya. Agtugaw ka ta. Agin nistoryata man. Itimplaan ka pa, iti kape. No, kaya mo, Maray. Ay, saan nakakagura, Maray? Ay, sanay, Maray. Ay, apo, agpinakawantan. Tapno naragsak ti biyagta. Ay, wun gayam. Umay ngay ni Jenny, di ta kaaruba, dito'y balay, inton madamdama, Maray. Ti baro agayem mo, Maray. Ay, gayem ta, kunam amaray. Ay, kunak no nalakalaeng sukatan ka, anasinggad agayem ko, hanggang, ay na po, saan mo gayam, Maray? Nang runa pa'y ka, saan mo't anadagsang tinagapaan ta? Normal laang ti saan a pagkikinaawatan. Sursuruan tayo nga rut kuma ti agpipin nakawan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Si kamot ti masalaw ko dito'y danan, George. Ruela? Wen, siyak da ito'y. Ay nawaw, nagkinis mo't ng tikodil mo ita. Kastamot lang ti ko nadagiti kalugaran tayo. Ay, manayunan to ti karibal ko ng kastalaan. Ah? Sika ngay, pagtrabaho amita. Iti sigod lata Sumatlagay ma-dry skin kalata nga hingga Anya? Di mo ko masakitan itiin balikas ko ken ka, George, ha? Tapod numat, dry ti kudil mo. Naskan ngamin nga agaramat kamutin iti lotion. Whitening and moisturizing lotion. Kasto nga tati lotion, anak na kamata ni Ruela itay. Yo! Sa dino to yan, Mau? Sapsapurin nak ni Tatang. Isublik pa lang ti lotion ni Nanang. Ang mga namakadlaw. Ay nawaw! Ito ilagay ang silit mi ka ni Nanang. Magsayan, Mau, George. Adalang birbiro kag Tatang. Anya na jay? Di yun saludsunan no anya? Oh, anda ka di pa aramid yaw? Sika pa lang man tiyag balseg. Nabanugak nga men. Mabidla nga ro Tatang, tagpulisa. Umayak man gumatang, Manang Tina. Anyat yung may mong gatangan, George ading ko. Dualata sardinas, Manang. Day talaang. Uwan, Manang. Ay nawaw. Umasidag ka man kanyak, George. Ne, ape ka di, Manang Tina. Adaman madlaw ko ken ka. Anya na tamad madlaw mo. San matan adray ti kudin mo? Ay, siyempre, Manang. Tapno saan nadilawan ni Ruela no agsabat kami manan ni Tadalan. Ay na, talaga nga inspired ka, aading ko. Ay, uwan ba ta, Manang? Nakababain no ibagat ti crush mo dry skin ka. Naibagal daw mo, Ruela. Oh? Kastamot ken ka, George. Sa di natin nagkapwam. Di ta tersena ni Manang Tina. Si Kangay, sa dino ti papanam. Iti mo't laang ayan ni Manang Tina. Adalamapan ko gatangan. Kwa? Apay ka di, George. Awan ka ni ti madlaw mo? Madlaw? Kas kumaiti anya? Ando ti inosar ko alusyon. Yung di na pala madlaw mo. Oy, George! Napaulay magkamaten. Kwa? Awan gaya. Sige, agpatuloy ako ng Ruela. Agan-anat ka, ha? Oh,
At to'y titinapay kan kapyagat gatangam, Ruela. Ala, manang tinapay akas ta ti panagisisam mo kanya. Sayang. Saan kayo ang nagsabat ka ni George? Imay kat dito'y tersenak itay, Ruela, ading ko. Ay, kasta ka di. Ay, nasalaw ko nga rod di tadalan itay, manang. Anya nga, di ko na magkankuha na ading ko. Ha? Ala, saan ka maawatan, manang? Awan ka di tinadlaw mo? Kas kumaitian niya, manang. Ay, nawaw. Di mo nakita ti kudil na ading ko? Saanan at dry skin. Ay, wingag paiso. Nag-lotion ka no. Tapno saan mo nga ibaga at dry skin. Crush na ka kanungamin. Ah? Ni manang tinamet. Uray manupay a lotion ti usaran na. Saan lata nga iso ti type ko, manang tina? Anya? Luciao! Umay ka man! Lahunot man ang tulong sitang bakay. Si kakaday tinangkas sa iti lotion ka, ah? Ay nawaw, saan mo ta? Pagan ano kumangay na talos yawn? Apay nga rod nagbasit lang ang ti kargana. Kaano lang ang ginatang ka? Sapay nakangingina da ito'y lotion ta imported kat nga raw. Ay, tsaka mau. Saan ko pinagan? Ano na talusun mo kung nakmanay? Kaya't mo asawan. Adda al-alya dito'y balay, ah? Ni George nga anak tati pagsaludsudam bakay. Pagan ano kumama ni George ti lotion ngay? Apay, di mo makita. Saan na dry skin ti anak ta? Nalabit a lotion mo, ti inususar na. Adda ka di pailakom a lotion, Tina. Ay, naibusan na sitang. Kaano manan asumang patistak mo ngay? Ay, inton umay asabado, nana. Mangireserbakan to man iti para kanya. Kalat mo't ibus ti lotion a ginatangkukan ka. Ah? Kasano, kat from head to toe samat ti panagusar ni George, nana. Anya, nakitak nga rod ti kudil na idi na minsan nga imay dito'y tersena. Kat, ay na wow, nagkinis mata, nana. Anya, nasken anayunan yu ti order yu, nana. Sa bali mo't gayam ama inspire ni George. Ado a lotion ti maibos na. Kisayak manan ti lotion ni nanang. Effective mo't gayam na ti lotion na. Maagasan na ti dry skin ka. Kulagon kay. Ha? Tatang? Sika nagpaisaw ti mangus-usar iti lotion ni nanang mau. Amom kaday, kasta unay ti unget na kanyak itay. Nakiusarak lang matatang. Di mo nga min sobraan ti usarim tapno sana maibo sa dagaos. Mabitlaan. Ikaman pa yan nalagip mo ti aglotion. Nasken nga adu ti usarik tatang. Tapno magustuhan nak ni Ruela akraskaw. Nupod no nga ayatin na kanti may sa ataaw. Uray anya pa silangam, maaksiptar na ka. Kasta ti pod na, panangipatag anak kao. Amok at dry skin ko ti makagapo. No apay asa anak apagan anong tatang. Amangan mat, no talaga asa nakaskin ka ti type na anak kao. Ay unay kan, George, anak kaw. Sika magayam ti makius-usar iti lotion kaw. Una na. Saan kon may libak? Makius-usarak no kas nga awan kayo. Oray ti garden ti papanak, ag lotion aklata. Ay nawaw. Mayat mat gayam ta lotion yun anang. Effective a solusyon ti dry skin. Intun mamensan, agpakada ka pay. Ano na nang? Di mo pa'y magkinontrol tinusar mo a lotion. Ibagayan no sa dino tinanggatangan nyo iti dayta alusyon.
Ta agurdirak man mat iti usarag na nang. Ni manang mo, Tina, nagpareservak iti may sa itay. Ninayunan nyo ko man atap no makiusarak mo. Anya ba't yung napampanuno mo? Itaman pa'y analagip mo ti aglusion. Wala, tapno main love mo't kanyak ti crush ko na nang. Nakababay naman akan ni Ruela. Tingamin dry skin ko ti madmadlaw na. Anya? Ato iti usaram, George, anak ko. Malungay ti bayad na iti alusyon na nang. Uray saan mo nabayadan? Okay lang kanyak, anak ko. Sapay kunayo nga important. Si Kantolatan ti agbayad, inton agurder tamanan. Sigurado kayo na nang? Wan, okay lang kanyak, anak ko. Ikargam iti silid mo, tapno saan mo napakibibiyangan ti lotion ko iti silid may kanditatang mo. Ay nawaw, agyaman ako rin na nang. Ay, awan na nyaman na, anak ko. Basta parakin ka. Sa dinaw ti papanam, George. Itayan na Ruela tatang. Agdato na kun kenkwana. Anya ti kunam. Agdato na kon ken ni Ruela tatang. Siyempre, naturida kon ta saan ako na dry skin. Sigurado bumilib na jay no makita na tinagbaliwak. No puno ngay ayatin na ka. Saan ko mga isyaw no dry skin ka? Basta, kahit kumita bumilib ni Ruela kanyak. Ma'am, ni nanang mo iday. Oily fish man na jay. Nagdatdato na kinkwana. Ay, okay lang kanyak. Ta ayatikit nga raw. Anya ti kunam lotion? Kwa bakit? Kamali siguro man nanti nagawa kami timbagak bakit? O, sa dino ti papanam, George. Apay akas na ti kawis mo. Dala ko mapumadama ng tina. Ananom ti pumada ading ko. Usarik atap no presentable akamapan itayan da Ruela. No kasta, agdaton kan kwa na. Uwan manang. Kursunada na ka nga tamot lang. Nakuna na ngamin kanyak, asaan akasken ka ti type na. Kaya't ko ti makasigurado manang. Saan tayo mamon ti gusto no saan kong ipadas ti agaram kenkwana. Sa bagay, mabit lang nga rod, taalaag ti pumada agat gatangam. Kitaan nyo man no, bagay kumot lang ti kawas ko tatang. Ay, bagay mo lang ta, anak ka. Panagkunayo tatang, palubusan nakngatan ni Ruela, ngagdaton kenkwana. Paikit din na saan. Ang gwapo ka may saan ka na dry skin. Nasayat mo't nga rin no kasta tatang. Hala, agrubatak nga ro din. Ti regalaw para ka ni Ruela, di mo liplipatan. Buwan tatang, addan iti motor ko. Mala, agan andad ka nga raw anak ka. Lalay nga tagpapansin, tapno makaasawa ka mo tayo. Uy, George, anya ti raramidam dito'y balay? Sabong para ken ka, Ruela. Ay, wow! Ano kumaday ta sabong? Kaya't ko kumatag daton, no okay lang ken ka. Anya? Mabalin ka day. Lading ite. Ngam sana mabalin, George. Paya saan? Saan ako na dry skin, oh. Kitanti ko dil ko Ako ang amin, George. O no, ada ka din imuna. Kinapudno na. Inaklon kon ni Pipito at Tagalaod. Anya? Iso pasensya kan, George. Ngam, iso ngamin ti type ko. Sana si ka. Namumlaing Ruela. Gimatangak pa iti important alusyon. Tapno saan ka na ma-turn off no makitkitam ti dry skin ko. George, saan na siya ti babae aparakin ka? Iso pasensya kan?
Kasta ti imbaganaken ka, anak ka. Una na, saan ka no asak ti type na? Ay nawaw, nagkasangal ti kasta, George, anak ka. Kunaklakit din no ti dry skin ko lang ti makagapo. No apaya saan nakapagan ano. Tagayam, adan sabali nga ipitpitik ti purso na. Agam, sana balay. Maamamom tao ti babae, anay tuding aparakan ka, anak ka. Nakaibusak ulit ti manualusyon na lang. Uray manualusyon ti ibusan. No saan asikati kayat ni Ruela, awan maaramidam, anak ka. Kasaritan man ti anak mo, Lucio Lakay. Saan ba't nga rin na sumungbat mo day bagbagak? Ay nawaw, ay wama. Ang mga no kaya't napaytiyag may sa no makapagpanunot ang naimbag. Agbagtitukit din no baybay ang taakas talakay. Overacting ka man ako na akong bakay. Ay advance lang ti panagpampanunot ka. Anya kalakit din aya. Kasla saan ka akonsay ni Janak Mau? Amom nga raw. Ala, tapno awanan si may bagam. Kasaritak taw inton madamdama. Apay amadamdama apay laan, numabalin mo nga itan. Malahawan ay, mapanakaw. Di kan agong ay. Manualusyon tinibos ko tatang. Tapno lang masolusyonan ti dry skin ko. Ay, saan siguro, ani Ruela ti babae, anay tuding parakin ka anak ka. Kunak, no ti dry skin ko ti makagapo. No apay sa anak apampansinan ni day. Kas na kunak, no puno nga ayatin nakatimay sa tao, sana parikaw na ita dry skin. Dumaray ka. Kasano akpayan tatang? Ano pa iti babae ni sa anak ka? Ano Hanggang narigat limang sapol iti babaya kas ka ni Ruela. Awan maramidan tayo, no sa balit ti kayat na. Saan ba't ang mabalay, napilitin tayo di tao? Tatang? Kasaya atang aramidan. Akseptaram anakaw. Akseptaram asipupusaw. Asaan asikat ti kayat ni Ruela. Iti kasta. Makamove on kamutain. Tatang? Adanto, saan pa'y nga itagam sigurado akong adanto, George, anak ka. Ay nawaw! No saan da ka akayat, aklunam. Gaputa ti ayat kat saan amapilpilit. No dikat agtaod daytoy itipudpud no akaunggan ti puso ti maysa a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.